This is the day that the Lord had made. We will rejoice and be glad in it. Amen? First of all, I praise and thank God for this opportunity na maging host sa prayer meeting na to tonight. Thank you po, Pastor June, Ma'am Cora, Pastor Proby. Good evening po sa inyong lahat. And as we start, let's all stand and I'll call on Sir Ryan to lead us in singing. Amen. Tumagdarate amin kakabsat. Umunati amin kay tuwagyaman ni Pastor June for the privilege nga nagbalinapasat kada di prayer meeting tayo itang Rapi 8, as well as to our senior pastor, Pastor Kubi. Thank you po, Pastor Kubi. Our first song kakabsat, He's All I Need. All I need.
them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken thoughts. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. Amen. May sabay ka upset, He will carry you. There is no problem to me, God cannot solve it. There is no mountain to go, He cannot move it. There is no storm so dark, God cannot calm it. Sorrow so deep, He cannot soothe it. He carried the weight of the world upon His shoulder. I know my brother that He carry you. He carried the weight of the world upon His shoulder. I know my sister that He carry you. He said, "Come unto me, all who are weary, God cannot solve it. There is no mountain to go, He cannot move it. There is no storm so dark, God cannot calm it. There is no sorrow so deep, He cannot soothe it. He carried the weight of the world upon His shoulder. I know my brother that He will carry you. He carried the weight of the world upon His shoulder. I know my sister that He will carry you. I know my brethren. I know my brethren that He will carry you. Amen. Sila talaga tayo nang nagdarkakapsat. Wala tayo hindi Biblia tayo. Good evening, Pastor John, for this privilege. Thank you so much for this privilege nga makapag-Bible reading. Katalaan tayo man, dagiti Biblia tayo kakapsat, kat makipagukrad kayo kanyak iti libro ti Hebro. Hebrew chapter 4, pages 1349 iti pay Bible tayo kakabsat. Hebrew chapter 4, verses 14 up to 16.
Kaso iti mabasa. Verse 14. Idinto nga rod, taadan tayo iti may sa dakkel a kangatuan apadi, limabas kadagiti lang langit, ni Jesus nga anak ti Diyos. Sa limet-metan tayo nga rod, as ititibker, ti pamati tayo. Taawan kada tayo ti may sa kangatuan apadi, ade makabalin amang rikna kadagiti kinalapit tayo no di iti isu amin na sulisog kas kada tayo ngem saan ang nagbasol. 16. Umadani tayo nga rod asita talged iti trono ti parabor tapno awaten tayo ti asi ken makasarak tayo ti parabor at tumulong kada tayo iti aldaw apan nakasapol. At kidem tayo katag kararag tayo kakabsat. Naindak lang nga Diyos nga namarasway ti langit kandaga. Agyaman kami apo iti gundaway nga adda dito balay iti kararag tapno apo Diyos makipagmaymaysa kami nga umay manen makipagununnoy kadagiti prayer request itang arabi ket pangaasim apo Diyos ta indengam dagito yung nga kararag mi itang arabi. Agyaman kami apo Diyos iti pamati nga inted mo iti tumunggal maysa pamati nga makaisalakan o Diyos nga dan kami iti talingengen kadagiti karkararwami apo gapo iti panamati mi ken Jesus akas manubot ken mangisalakan mi. Ikararag mi apo Diyos nga bendisyonam dagiti sa aming nga pasot daytoy nga aramid mi ita. Kang runan na apo iti mensahem nga manggagam mi ita nga rabi Sikat ti mangidalan iti mensaherom o Diyos nga usarom kadaytoy nga rabi Bendisyonam mo dagiti sa amin nga kakabsat nga agdengeg ken pakadanunan iti internet signal apo Diyos. Alawon apo Diyos inanamaen mi iti nabalaygi nga aramid ita nga rabi pakawanen na kami dagiti labsing mi ken ka tapno way kari kami apo Dios kadagiti bendisyon mo manen kadaytoy nga rabi Kuam nga rod iti so amin nga gloria dayaw ken panagyaman gapo itinagan na po mi nga Jesus dagiti iti dawat pakaasimi. Amen. Thank you, Tito. Ayo agtuo tayo kakabsat. Ket inting arod ti mesa nga importante nga banag nga dati ita prayer time. Sumarak tayo kakabsat ti partner tayo ta agkararag tayo. AB.
Yan. Amen. Amen. Praise God kakabsat. Tauray napigsat itudo tatayket nakaumay tayo amin ito'y para magkapagkararag sa isa't isa. Kaya ituloy tayo ngay kararag senior pastor tayo nga dadata BHYC. Especially dagiti young people tayo nga makaala dati napintas ken mayat nga susuro ti apo ano agro da pa spiritually ken masag involved danto pa iti ministry para ti church tayo. Ket ingana dati June 20 DJ kakabsat ken mapandanto J Camp Benito no Friday kakabsat palubos ti apo. Ket tata let's acknowledgement dagiti participant tayo ti Zoom. Madadagiti taga brethren tayo nga taga pasukin. Kaway-kaway mga taga pasukin. Amen. Adada pa digiti brethren tayo jay Dingras Outreach. Naimbag nga rabi yuta Dingras. Adada pa digiti brethren tayo jay Lasam. Ken tayo brethren tayo jay Claveria Kabsat. Amen. And J Australia Outreach. Amen. Dapat ni Brother Cyrus, J Korea. Ma'am Risa Akibay, J Canada. Ken Sis Louie, J Manila. Amen. Ken kada kay amin nga data Facebook live tatag type comment kay ti amen kakabsat dita ken summit in ta YouTube kakabsat. Okay, now let's all stand and let's all sing our welcome song. Amen. Naragsaka kita. Naragsaka kita. God on the mountain. When you're up on the mountain,
kayo ka dito sa leader yun. Dapo na kaya makanta dito sa kuwatan yun. Kita nga rapin. Si tatalunod tayo nakatagdirikapsan. Let us welcome our patriarch, Pastor June Cadalinya, Lord Pulpit. Ganun dito yun na yun. Tugaw tayo pa lang kakapsat. Let's be seated. Okay, please bear with us. Gaputa amin. Di kita staff tayo ti Ebi kita dada amin Manila. Ayan. Anyway, madamat gimong ijayang kakabsat kat I know talagang they are working so hard tapno iti kasta kat makasakdudat adu nga blessing. Kat igarup ko no agsumday tarabi ngam nagbaliw kat adaak pela pasukin ni tatay tama-dama dagiti pansyon kakabsat. So nga agpariserba kay nga minan. Ngan nga ni kailang arud matayan di kay pela agparamid. Rasman dagitan kakabsat. O adagpumpuno Sabado, tun Miyerkules ni Brother Arce. Dagiti men tayo na pang kayo nagbisitan, hampay. Okay, schedule you, please make a schedule. Kasi Friday, Saturday, tanto pala sumangpad na Pastor Pruby. Okay, Brother Adrian, Brother Jerry, dapat naka-schedule kayo na, Blandino. Okay, kasta mo digiti ladies. Okay, our lesson tonight, gaputa basit ti oras tayo. Kat narigat digiti ebi kakabsat, handa makakamakam. Pero may nga agkam kamakam, dati awan kamakamun da. Alright. Go ahead. This is our lesson tonight. What kind of work God requires? Amuyo kakabsat, datayo amin, every work requires a worker. Okay, every work requires a worker, right? Whether in building, in cleaning, teaching, engineering, cooking, any kind of work, every work requires a worker. Now, kada kayo nga daduma, okay, teaching, da kayo nga data Australia, you are working, da kayo nga data Hawaii, you are working. Many people are working. Why? Because we need finances to support our needs. Right? Now, gaputa da tayo kat agtatrabaho, ket tapno iti kasta, kasmaysa nga anak iti apo iti church, hantay lang nga ibilang nga da tayo kat miyembro, no di kat worker tayo. Where we have learned that there is no volunteer inside the church. Okay? You have a role to play. At the role tayo amin. Han nga kasla ti unbeliever dito yung alubong nga dete, whether or not, they go to church or not, they believe or not, it takes faith kakabsat tapno agrow tayo nga kasmay sa Kristiyano. Now, every harvest requires laborer. Tama? No, adda maapit, kasapulan ti agani, right? But the problem, kung nadadagiti agtaltalon, agtalon da, awang kanumot matandanan da nga agraepan. Ikakasadong arot, di pa nagmulam kat awmat agraep. Tama? Kasi ad-adumot ti workeren nga mapan kadagiti construction.
Di kad ure agala ka kumat agraep, awamot mayat nga agraep. At nabababamot isweldo, ngam dete mapangka ag-labor. Okay? But every harvest requires laborers. Di ubi nga kakabsat, I travel with my mom going to Cagayan, ket no umay tigjunan, di harvest, April, 1 May, harvest time. The problem ide, gaputan natutudo, ket inani pelang ti, dete ko nata yung harvest ide ti rice, sampay nga dete gapas. Ti kunada, gaputan malayos mo't dagiti maanin kunada, umay kay agani, kukwayo ta maaniyo. Sinuward mapan agani kat agtudtudo mo't nang, agtubtubo kakabsat, dagiti inani, uray agawis dat mapan agani, awan mapan agani na ta, tigalas na agtudtudo mo't nang. Now, in the work of the Lord, gaputa adut maani, kunana ta Bible, the harvest is plenteous but the laborers are few. Now, in our town alone, we have about 35 to 40,000 people, Bakareños. Kahit no 500 lang ti membership tayo kakabsat, manungarod mapan impyerno. 35,000 di mapan impyerno, right? Apay, una ta tiganas na, awam mo't ti agani, basit mo't ti agani. Basit mo't ti agi-share ti sao ti apo. Darwam mo't ngamin ti tao ti relihiyon, at the relihiyon ming kunadamat. God does not interested in our religion, but in our faith in God. Detat na kaugalyan tayo ngamin ti Espanyol traditional religion which is not biblical. Oh, di ba kunak? There are two kinds of Christianity, traditional Christianity and biblical Christianity. Where do you belong? People of our town belong to the traditional Christianity which is not biblical. There's no basis at all. Kuna ni nana, kuna ni tata, isumot nga minti kunada. Mawatandak? Okay, iso nga, every Christian is a worker. Third, every ministry requires ministers. Oh, bawat ministeryo kailangan mag-minister. Okay? Well, kasla ko music ministry, children's ministry. This coming Sunday, Kirk Ezra will take charge of the children's department. Madama detay pulpit na ditan. Kat kunak nga rod kat at 11, he will be preaching and teaching. Kat nagsaya at kakabsat. Iso nga, babaan ti tulong ti Apo, dagitay teachers tayo, agawis kayo to childrenan, tuno may nga enrollment, tapno iti kastagat adot makaadal, ti sao ti Apo. And then, every service requires servants. Okay. Every Christian is a servant. Kunada nga rod, di kita'y papapanami alug lugar kat ni nagmayat man de, ito'y church yo, napangkam jay Visayas, napangkam jay Rojas City, napangkam jay Bacolod. Kaya kunada kat, kunak naming kadakwada, in our church kunak, now, there are many people who are educated, but we require them to leave their education at home. They don't bring it at church kasi napakayabang ang mga tao kung dadalhin mo ang education sa church. Kaya lahat ng tao doon, servants. Engineer ka man, doktor ka man, accountant ka man, pag pumasok ka sa church, pare-parehas tayong Kristiyano. Okay? Walang mataas, walang mababa, walang payabangan. Ti tao kat, dito ko na tayo nakuspag, napangas, nang nagrunan no adda-adal na, but in HBBC, awan dapat napangas nga tao. Kasi datay aming kat servants. Mawatanda ka, Absat?
Dito ikat no ka gasolina at the gasoline boy, right? When you come to the US, awan gasoline boy, you fill your own car. Anak kahit nakasawan, uray CEO ka, manager ka, ingkaalaan deta, host, nasel, kat gasamta, lugan mo. Everyone is a servant. Awan gasoline boy ijay. Dijay ti kayat na ipakita kakapsat no at dakat yung nagti-church. Servant sa amin na tao. Maawatan dak? Oh. So, can you call yourself today as God's worker? Because every Christian is a worker. Trabahador tayo amin ti Apo. Awan ti agturog-turog. Okay? Awan ti agsadot-sadot. No nasadot kat balayo, dapat iti church sursuruam ti agbalin nga naridam. Okay? So, we will study tonight the word worker. Worker. Okay? Let's spell worker. Okay. Let's take it in acrostic. Number 1 is W. W is willing. If you are a worker for God, you must be willing. Anat willing kakabsat? Ti Ilocano. Masindadaan nga agserbi. Deta tiket na sawan. Nasindadaan. Dagiti politiko kat nakapimpintas no, agkumpanyada, di ba? Apo, agserbi kam to, titao, kan kasto, agno nalpas eleksyon na nagatawanin na. At ati problema kat ginatang dabut-tabutos mo ngaminang. Oh, you see? Kung kunami nga rod kat, awan siguro tumare nga congressman nga lumaban ka ni Sandro Marcos. Nakapimpintas, 2 years na pelang kitam tinakadadwa, proyekto ti Ikwa, District 1. O, mapasilawan amin na kalsadan. May espalto amin dito, bakara, naging gat pasugin. Numagna ka dito, ikat mayayayas takot semaun. O, urag tudtudo, madamat pa nag-espalto da. Kunami ka ni Ryan kat, akat dito, akat siguro, 12 to 15 years dito espalto. Dua nga presidente, kat no awan to presidente at Ilocos na agat, awan to man na. Iso nga ipapaspas na dito, Ilocos Norte at agat Marcos Pelang. Diba? So, agdamat proyekto. Oh. Nasindadaan nga agserbikas na kumaa. At atiganas na, handa kailangan kwarta eh. Ti problema, no ti ibutos mo, temot kurakot nga tao, agat awan mapanta proyekto ah. Oh, samantalang dagito ikat ananwan da nga kwarta kat aduma kwartada, di kat iserbida ti Apo, ti tao. Okay? Isung ano pa nagbubutos, pilyon nyo ba sita ibutos yo? Hanag kita'y kurakot nga tao. Okay? Kung kita'y mapilpilit nga agserbi lang gaput kwarta. Dagiti anak iti Apo, we must always be willing to work for God. Nakita yo, DJ conference tayo kakabsat, dry run pelang DJ. Dakdakkel to nga conference ti angayan tayo to no next year kasi a grand reunion all over the world. Baka na tayo malaon dito church tayo. Okay? But, na-train tayo kakabsat through our pastor to serve. So nakita tayo, dagi tayo lackings tayo. We could improve. The biggest room in the world is the room for improvement. Deta kakabsat, ikasapulan tayo. Okay? 1 Timothy 6:18 is our text. Letter W. Let's read all together. Ready, go. Okay, as Christians, nasaya at kumat aramidin tayo. Nabaknang tayo kumakadigiti aramid nga naimbag. Okay?
that are ready to distribute, tiket na asawan, nakasagana nga agparanod, that tiket na asawan. Agparanod. Tikayat ng asawan, in the early Christian, if you are rich, you are willing to give something to those who are poor. Datayo kakabsat, teko na nga ron ni Pastor Pruby, haan nga di maurnong tayo, but what we could donate. Di maitulong tayo tipada tayo nga tao. Willing to communicate. Tikayat ng asawan, dedagat na sindadaan, magipagrik na. Ket nakasaang di dyan napasamak ka ni Sister Hosanna. Saturday sa tipumpol na. Dakay nga adult sumay kayo. Kakabsat. Ket nalaing artista. So ipabuyadan do nga lupay di jay. Sigurado, agsasakit siguro tao kaya. Nakaragrag sa katao, but you know, it was an accident. So, tayo natin nga rod kakabsat, death surely comes. You don't know if tonight is your last night. Kung nagkulang itay, di Saturday ka, no, may parurot kan, di tayo bypass, di tayo taga Kasilyan. Nataya sigo, data agpangasmut ngamin nga agmut motor. Oh, we do not know. We do not know when your time comes. The Bible says it is appointed unto men once to die, and after this the judgment. Ururayim lat aldaw mo. Okay? Oh, kunam ta kaabay mo, be ready for that appointment. No appointment, ti kayat nakasawan, naka-schedule kan. Hanggang makaliklik. Kunam ka, alam mabalila kunam, patay. Alam man pela dito, 1 million, di nakpela alan. Hana mabalin, oray na baknang ka, matay ka lata. Hamo maliklikan ni patay. Kailangan ti agsagana. Okay? So, only those that can understand the need can be willing. Di ba? Nung maawatam di jay kasapulan, you are willing to give, right? Oh, ada may isa nga pamilya man jay Hawayan. Imbes nga kasapulan da kumamot kakabsat, inted daman nga para ti apon. It's not a small amount, but they understand the need. Oh, hanak nag-meeting this Saturday, but I believe Pastor Proby discusses about the need. Kakabsat. Okay? There are many things that we need. Okay? Payment for dingras, lot. Ito, adalamang bayad ko ma, jay lote, jay batakan, di develop ko man. Oh. So, agapurat development ta Memorial Park tayo because agsasarunot matay, awan pa'y naaramid nga pansyon. Oh. At agpaparis deta pansyon ijay. So, no umay kay itong Sabado, makita yun, nakururnusan. By the grace of God. Okay? Now, if you understand the need, you are very willing to work for God. Maraming tao parang nabibigatan sa gawain ng Diyos. Kasi, hindi nila naunawaan ang pangangailangan. Tama? Mabigat ang loob mo kasi hindi mo naintindihan yung pangangailangan eh. Pero kung naintindihan mo, walang mabigat. Walang mabigat na trabaho pag magaan ang kalooban. Amen ba? Oh. Awan na rigat nga ramiden no talaga nga DJ kaloobam ka talaga nga kahit mo tagtrabaho para ti Apo. And if you understand your role as a believer, the word is role. Mayroon kang dapat gampanan bilang believer ng Panginoon. Amen? Parang sa isang pamilya, kung nanay ka, tatay ka, o anak ka, you have a role to
accomplish. In the body of Christ, you are a part of the body and you have a role to accomplish. Apay kayat nga asawan, tay kunak karudan, takikit, awan usar na, gaputa isot magin maudi. Egit na awang kikit mo, dapi nga, pangikat mo, takulangot mo. Diba? Alam ka, sino tinakakita tao, nga ni kadam takulangot mo, katangan mo't usaram. Hindi, di ba? Oh. So, every part of the body is very important and every member of a church, you understand that you have a role to play. And you should be what? Willing. Are you willing? Dapat. Understand his role because you care. The word is care. Care. Anat Ilocano ti care? Agpaparis tayo, hindi amoy Ngam dete ka no may isang Hawaiano, kunana ka no di asawa na ta, padak nga hanaling ag English, kunana ka no, you do care me as I do care you, kunana ka no. Oh, mawatan nyo di jay? Oh, mawatan yun. Okay, care, tender, loving care, kung natay ko ma. Panangaywan, panangilala, data tiket na sa one. Do you care? If you care, tekunan Pastor Rabante, kasla kanya, kitaan nyo. Anyaman nga magitak, papelman, wano anyaman, makitam lahat na kakabsat, no talaga nga you care. Hamu ipalubos nga narugit, iti balay nga pagdaydayawan. Diba? Kundi jay sa una, kat agpaiso, ata, siyempre, congressman is una. Tama? Ada dress code nga kanayon. Dedi sa una, hindi ka nakihiya na naka-t-shirt ka, papasok ka sa loob ng simbahan ng Panginoon? Oh, awan mo siguro naka-t-shirt itata. Ngam, tikayat na nga sawan dito kakapsat, denggendak. Mahiya ka sa sarili mo na pumasok ka sa bahay-sambaan na hindi ka nakaayos. Amen? Kaya dito, walang naka-short pan. Dyan pa lang sa asering. Sabi ko, merong pumunta nga rito, naka-short pan pinauwi. Sabi, this is a church. You should know how to behave and dress yourself in the house of God. Nakaset lahat yan. And we are more than willing to do it because mayroon tayong dress code. Amen? Pwede ba sa opisina mo, kahit ano lang isuot mo? Hindi pwede yan. Kung may dress code, dapat yun ang sundin mo. Okay? So alam na natin yan. And only those who are willing, only those who truly care can be willing. Do you care? If you care, you need to be willing. Tama? Dagiti daddo mga tattao, I don't care, I don't care, I don't care. Walang ganyan dito sa HBBC. Oh, because everybody should care. Because we need to be willing as servants of God. Amen? Isaiah 6:8, before going to the next. Read all together. Ready, go. Oh, Isaiah. God was speaking to him. Now, it's not a voice that he heard, but a conviction of the Holy Spirit of God. Tama? Oh, whom shall I send? Who will go for us? Then Isaiah said, here am I, Lord, send me. Well, hindi man ito ang salita mo, pero here am I, Lord. I am responding to the need. I am willing to do my part as a part of the body of Christ. Dapat ganun ang bawat isa sa atin.
Mga kapatid, kaya kung nag-invite si Pastor Pruby, and you are touched by the message, you can come forward and say, Lord, here I am. Isa lang ang buhay natin. Kaya ako, kahit 65 na ako, well, anything that I can do for God, I will do it because life is very short. Life is very short. Lagi nating sinasabi, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. It is not your money, it is not your education, it is not your accomplishment that matters when death comes. It is only what you have done for Christ will count for eternity. So as a worker, we need to be, number 2, we need to be obedient. Amen? Obedient in the sense that God should always be first. Matthew 6:33, alam natin yan, di ba? Oh. Acts 5:29 is our text. Read all together, go. Nawala na. Okay, ready, go. Okay, yan. Underline nyo yan. We ought to obey God rather than men. Hamo nga pagpagustuhan ti tao, takayat ni Apo, Diyos isut aramidem. You need to be obedient. Amen? Oh, kanayon ko nga ibagbaga. Kunam no kwa tayo tao, apayang kayo may nakigimong, brother, kunam simangput ngamin ti uncle ko, naggaput Amerika, napanak nagisarabo, baka maawanan nak. Paunay kamutan. Tala masarabo, matsokolatan, isukat mo pa iti panakigimong mo. Nakita yung kakapsat, nagita nga kasta nga pasbol. Hana mabalindeta. O ibagbagak man ng kada kayo, awan nag-travel ti Domingo. Amen? O pamalagip man kada kayo dagitan. Amen ba? Hanatila papapanam ti Domingo. God is looking. Okay? Now, we are obedient, first of all, to God's direction. No anat panang direkta ti Apo, isut aramidam. You know the direction if you know your Bible. You don't know God's direction if you don't know your Bible. Tita, doon nga tao ko patang ti aramidin da, di ba? Oh, patang. Oh, he loves me not. He loves me not. Mabaling nga ron, takasta. Patang. Amom ti direksyon if you are obedient to God. Amen? And then, you are obedient to God's ways. Tiwagas ti Apo, ti dapat nga ramidam. As for me and my house, we will serve the Lord. Angam kasanungar no, dimot amot amma dagita. Kaawanin na kakabsat, maiturong mo pa ita pamilyam, kinayang kayata na. Oh, hamo maisuro dagiti anaken, apay, handamot amuti sa uti Apo. Okay? Winitnessan ni Pastor Pruby, detay medical student, ngayon may nagatendar diya batak edi Domingo. Kaya kunanak at are you sure you are going to heaven? Kunanak, I'm not sure, Pastor, kasi I don't know my Bible. Kunala. At siyempre, nagdingag ti message yun eh. Winitnessan na, kat tinapintas, amom dagiti tattao nga, intellectual nga tattao, nalakada maawatan ti Bible. Hanggang nga dapat nga makiri-reason out. Kasi, talagamot nga ignorante di ka, duwa na taot Bible eh. Adakad tao nga makamot Bible, nuha na naisuro. Diba?
there is no excuse with your ignorance about going to heaven. Napaka-ignorante ang tao. Educated man kuno, secularly, pero we need to be honest that ignorance is present to almost everybody. Not until the time that we have accepted Christ as our Savior. Okay? And I would like for you to know that we need to be obedient because God's work must be done God's way. Paano mo malalaman kung anong gagawin mo? Hindi mo alam ang Biblia. Patpatang lang kakabsat. Kuna ni nana, kuna ni tata, kuna ni lola, isumot nga minti kunada. Mabaling nga takasta, kan kanayang ibagbaga. The Philippines is governed by our Constitution, right? Christianity should be governed by the Bible. Kung hindi mo alam ang Biblia, paano ka magiging Kristiyano? Wala kang sinusunod. Kat no educated nga taot pang ibagaam deta, kat tama ko nada, right ko nada. Marbali na patpatangam nga road. This includes the church system God has designed. Ada disenyo ti church kakabsat. Han nga tila adda. Umuna preaching, kaya't kuman nga ibagan. Ti leader ti church pastor. Awan sa baling nga opisan. Mangibagakan no anat office, dagiti simsimbaan da, awan ta Biblia deta. Obsolete pa higit din. Pastor lang ti leader ti church. Awan sa balin. That's the only office. Mawatan nyo lang? If the churches are not pastors as leaders, obsolete na kita nga churches. And I am not afraid to say that because that's really true. Ephesians 4:11 and 12, right? God wants a cooperative worker. Deta. Third, letter R. As a worker, we need to be rededicated. Why? Why? It is because many Christians lost their first love. Diba? Nung unang naligtas ka, sasabihin mo, Panginoon, I will serve you. Nangagyo ni Pastor Tuason? Anak ko na, nagiti anak na. Di ba nag-dedicate ka noon, anak? I-dedicate mo ang buhay mo noon? Anong sabi ng anak niya? Anong sabi? Noon yun. Hindi na ngayon. Pambihira. Noon yun, hindi na ngayon. Di ba kasataduha Kristiyano? Kunalagat, Lord, maging faithful lang to, kunana. Itatataha unfaithful anak ko nana. Di ba dinedicate mo ang buhay mo noon na maging faithful? Anong sagot? Noon 'yon, hindi na ngayon. Kailangan nating magrededicate. Amen? Iso nga kakabsat, ito nga rabi alagat our pastor is not here. Handak ka ag-invite. Ngam kunam kumati apo, Lord, tonight, I would like to rededicate my life. Kasi, dati ko natayo kat nag-expire yung first love mo na eh. Di ba? Anak ko na ta revelation. Anak ko na I have somewhat against thee because thou hast left thy first life. Revelation chapter 2, 4, and 5. Anak ko na ni Apo Jesus, itineting at church, Laodicean church. Let's read all together. Ready, go. Nabaknang nga church detoy. Basahin nyo yung Revelation chapter 2, makita yun dito nga church nga napintas, ngam kunana, at damay sa nga guraek ken ka kunana.
Ano ito yung aguraan na? Pinanawam ti umuna nga ayat mo. O unay detan. Pinanawam ta umuna nga ayat mo, kunana. Imbagam nga ya itinak, itata. Verse 5. Go. Kunana, anak kunana? Panunutem no sa dinno itinakatnagam. Right? Ket, anak kunana? Agbabawi ka, ket aramidem dagiti muna nga aramidem nga naimbag. Okay, awan dita. Kala i-transliterate ko lang. No saan, kunana, umayak adagos, ket ikatek deta nga silaw mo. Anak kahit nga sawan, mamimpinsan ka kabsat nga maawan ti blessing mo. Handa ka bendisyonan ti apo na tiganas na kat linipat mo ti ayat mo ne. Malaksid no? Agbabawi ka. Hello? Dapat kitan tayo, adapela silaw mo, damagan man ta kaabay mo, agsilsilaw ka pa lang brother, agsilsilaw ka pa lang sister. Awanin na, no awan silaw mo na kat agbabawi kan. Tapno iti kasta, dijay sindi ta silaw mo, haan nga pugsuan ni Apo Diyos, dijay tiket nga sawan, haan na edepen. Haan na mapuyupoy. Ure na pigsat angin, haan na mapuyupoy. Apay, adat Espiritu Santo ken ka, ken ti Apo nga mang bibiyag, deta nga silaw mo. Nawatan da kakabsat? Okay. So, dapat maawatan tayo kakabsat, nga ti Apo ay ayaten na tayo. And we need, letter R, what is it? Rededication. Idedikar tayo manan ti biyag tayo para ti Apo. W, willing. O, R, rededicated. Okay? Many Christians become cold along the way. Kasi adu digitay bambanag kakabsat nga numaminsan hante inaasahan nga mang palamiis je pamati tayo. Kasi ada je focus tayo no kwa. Numaminsan nakafocus tayo ti Apo, numabdamdama nakafocus tayo ti lubungan. Di kad lumamiis tayo. Di ba? Kung kunak nga ro, digiti agkate-cater, ti problema no maminsan, inka makipaala, napadasan yun, right? Catering. Ti problema, naluto pala tayo bigat, unod tayo parbangon. Kanam tutuno alas 12, anat serbite kanamon. Keleban ka kapsat, na imbag pa na nabangles. Tinapintas nga catering, dagiti catering nga, adadete apoy ta babana. Tama? Nga uray no nabayagan na luton, madadadang lata. Di kad no agitakal da, napudot. Di kad ipam mo. Isungalon mainsan, napang ka nagipaala, di ka pa yung makapanganan na tatiganas na kat, nalamlamis pa yung ambielo ta kanimon. You got what I mean? That's our experience, right? Kung namno ka nagawid kang kat, sayang, jak nakapangana pulos. Kasi awam mo't ramraman, dagitay, kanunan sa nakalamlamiis. Uray, basit tay kinam mo, no napudot pelang, napintas ti panagsaad na, tama? So, in the spiritual realm, if you are called as a Christian, anak ko na ni Apo Jesus, because you are not hot and you are not cold, kita nyo man, Ebi, no na ita, I will, what? Spew thee out of my mouth. Gaputa, di kamot na lamiis, di kamot na pudot. Anak ko na ito prakan to.
Kat, naamak pa'y deta kakabsat, itupra na ka ti apon. Biblical deta wan. Nuhang ka nga napudutan iti apo, itupra na ka ti apo. Kasi awan serbim narugit ka iti matang ti apo. So, napimpintas pa'y nga napudot ka, agsipod ta, ti apo, bendisyonan na ka. Oh, why? Because many Christians, Matthew 24:12, before going to the next. Read. Oh, gaputa ti lubong dumakas nga dumakas, anat mapasamak? Ti ayat iti ado ag lamiis. Rikna man ta kaabay mo no na lamiis, brother? Sister, na lamiis? Nalamiis ata siyempre aircon But anyway, what I'm saying is spiritual coldness or hotness. Well, of course, hamo madapadap dita, no di ka ti apo amuna no andat puso tayo. If you are hot or you are cold. Okay? What we are talking about is not our past labor. Mabalin nga idi napudot ka. And your sacrifice. It is about today. Han nga tinaglabas, kasi daduma, aktibo ka datay tinaglabas, itatagat anan, nalamiis mo tan. Awanan na, hanan na pintasan na kakabsat. I would like for you to encourage yourself. The Lord has not stopped blessing you. Amen? And why have you stopped working for Him? Every day, God blesses us, right? So, awan dapat pala ka umatay nga agtrabaho para ti Apo. Kasi every blessing is from above. Now, the question is, many Christians become proud along the way. Lumalaki ang ulo, hindi ang puso. Diba? So we need to rededicate our hearts. We must realize that the more blessings, the more stewardship we have. Okay. Mamaminsanak lang umay dito isango. So nga, agawit tayo alas 9. Okay. Taan ka, Upsat. 5 minutes more. What's the next letter? And the word worker? Letter K. Letter K is kin. Well, kasla naunag nga English dito, yung narabaw no maawatam. Kasla kumano kunada, usually where do you hear the word kin? Ha? Keen observer, tama? Deta nat mo susare, you are a keen observer. No kunana, dito iti meaning na. The word keen means, let's read. Yan. Tikayat na nga sawan, if you are a keen observer, mapagdasig mo, di jay madikan, na imbag. Alain yun, isupay nga maadal yaw. At dantumot pagtangtang sityo Okay? Nukin ko nam, you are showing ability to think clearly and understand what is that obvious about something. Deta tikayat na sawan ti word kin. Okay. Okay. No worker ka, tikayat na nga sawan, work without being told every time. Hello? Ano, dito yung naadal tayo, may panggap ti, andiyan? Diyan ko ni Pastor Rachelan? Ha? Traits. Adamay sa ije nga kayat ko nga i-point out dito ikin. Kailangan tayo DJ work without being told. Other word is initiative. No worker ka, the initiative mo. Hanakalayon nga induron, pusmatic, dapat automatic tayo.
Pusmatik, aramidem deti aramidem. No mo ibagan hana gunayan. Hana worker nga napintas deta kakabsat. Kinakailangan no, ada clear thinking mo, what can I do here? What can I do here? What can I do here? Worker ka eh. Deep in my heart, uri kastoy salunat ko kakabsat, everything that I see, I have always in my heart, what can I do to improve? What can I do to help? Oh, ni Ryan, duwa nga aldaw na pela nga, adda kanyak, adut na adalnan. Oh, you see? Tala pa nagikaduam kanyak, ti duwa nga aldaw, adut maadal mon. No anat klase ka, dapat nga worker. Next to the last letter E is enduring. Oh. No enduring ko na, managitured. Han nga natured. Hana dete, English ka nugat, kuna na, basaan man pele, deto'y kuna na kano, nomen pay natured. No Ilocano, numan pay natured. Awan dita, joke lang di jay, ano nakasinad duma. Basaan man deti kuna na kano, kat nomen pay natured. Wang gayam di Ilocano ko na numan pay natured. Oh, nawatan niyo? Oh, dapat natin nga Kristiyano, natured tayo. Ngam malagitured, sabali jay natured, sabali jay managitured. Okay. The word enduring means, let's read. Oh, to continue to exist in the same state or condition, whatever the situation may be. Han nga agbalbaliw. Ti kayat na nga sound, ito enduring kakabsat. Saluyot ita, marunggay itong bigat, balatong di sumarunong nga aldaw, okay lang tagang ka. Hala, dapat ka na reklamo. Amen? Oh. Digit nga rod, Bible school students ka no, dumay, digit, balatong ti bigat, balatong ti aldaw, balatong ti rabii, balatong tulat taag na nayon. Oo na yan. Oh, kasi enduring eh. Di ba? Kailangan deta kakabsat. Eket, alagat, as my testimony, no hanak naging endure ti ministry kakabsat. For so long, for 42 years. Awan HBBC. And to God be the glory for that. I'm not taking it, beloved, but by the grace of God, I have endured. Dapat kasjay tayo. Oh, kitam dagitoy, oh, kuna ni Pastor Pruby di Domingo, ni awan ni Reagan ni Kuaya, ni Jane. Dagitoy nga agasawa kita nyo panagbiagda. They are enduring. Agbisikleta ni Jane no kwa dita, magkita. Naka-finish ti BS Bio ta anaknan, leading to medicine. Deta anak na nga may isa, accountancy, leading to become a lawyer. Agat, hopefully, makita tayo pala apuyaw, isong agsalsalunat kayo. Oh, but they are enduring. Tama. Ikat ureawan ka nanda siguro, adala maitid nga allowance ka, kita anak da. Oh, physically speaking, handa lang nga iso, da kay amin, ha kay may inaganan amin. Ngam, di ba kasta tayo kakabsat? Datay dito'y Ilocos, uray ka sa nutrigat, ti panggap tayo, mapagadal tayo, dagiti anak tayo, nga mangitag ay kada tayo ti masangwanan ng aldaw.
ti trabaho ti Apo nga rod. Dapat balanse ka kapsata. Agibtur tayo amin. Kaya agasam ta, ije Amerika kakabsat, alagat 120, 150 miles per hour ti taray ti lugan ijay. Ti kahit nangasawan, 200 kilometers per hour ti taray na, 200. Sumaysayag ti lugan. No yung kaagubra, 1 hour, 1.5 hour ti travel mo. Manipod dito'y aging gatbigan mo na aging kakandon. Kasta ti kayat nangasawan ti kadayot trabahom. Round trip, detag, round trip. Ngam ana ti tao, enduring apay. Tapno lang, ada kwarta na, nadadulyar na. Igarupyo ti Amerika, nakalaklaka, nakarigrigat, napimpintas pa ibiyag diti Pilipinas. Easy kayo, ijek awa na. No di ka agubra, matay ka, di ka mangan, awan pagbayad mo 30. Oh. But, our HBBC Hawaii, by the grace of God kakabsat, hana importante kadakwada diyan maurnong da. Ti importante kadakwada, di diyan maitid da nga para ti Apo, nga maiserbi para ti Apo. So, deta ko mat-set amin na panunot ti tao nga agabroad. Hangka agabroad, tapno agpabaknang. Agabroad ka, tapno makatulong ka iti trabaho ti Apo. Deta ko mati panunot tayo kakabsat. We should be enduring. Kuna na ti 2 Timothy 2:3. I'm about to close. Let's read. Oh. Endure hardness. Ti kayat nga asawan ka kabsat. Agiturod ka. Kas may isa nga soldado ni Kristo. O anat latest ti West Philippine Sea. Ana? Dagiti rubber boat, dagiti Pinoy. Napanlinuganan, dagiti Chinese. Nakilaban, nagibakbakan da. Adut na dundunor nga soldado. Oh. Agasam pa'y deta kakabsat kat adata inta teritoryo tayaw. Oh. Ikat no adda ka ti pagayatan ti Apo kakabsat, uri anat mapasamak ti panagbiag, talagang agtuloy kang agserbi ti Apo. Hanaga puta, ada trial mo sang kabasidan kat awanan, aglusduy kan. Awanan na kakabsat, that's not enduring. Lastly, letter R. A worker should always be ready. Let's read. Every day. Every day is an opportunity to serve. Awan sagat Boy Scout dito ya. Anat mo to, di Boy Scout? Laging handa. Walo, binaligtad mo, laging handaan. Kanayon ka, agsapsapol no yan at pakipamisaam. Muno pakipalanitam. Di problema ka kita barbaryo kunada. Ure may kalimanga barangay. Isong agpaala ka, isaganam ta 500, uno sa ngaribo nga tawat. Kunada kat, nadamag tayo mo't lang ngayon kat madimat di tayo mapan kunada. Di kat ure may kalima ka nga barangay, hapo katawa na. Oh. Ngam ti Kristiyano kakabsat, everything that we see, dapat agkararag tayo. Well, napangkam jay bagyo, napami ingkitaan ti buyer, detay daga da brother Manzanillo jay bagyo, halakat madama pelang ti prospect. Ngam idi agawid kami, nakitak da kita ilit ilukusor, nagadut ilit ilukusor ngawan churches. Nagbasit gayam ti Ilocos Norte compared ti Ilocos Sur. Ilocos Sur has 33 municipalities, 2 cities.
33. Adutan nyo ang mga ilit Ilocosur, tila ang muyo, di kita malablabsan. Adut interior, 33. Ilocos Norte mano, pati da kayo, di pa amo. Mano? 22. Kita nyo tika ba City Ilocos Norte, 22 towns, including 2 cities. Ilocos Sur has 33. In my heart and in my mind, kunakat, impakadak ka ni Pastor Rubin, nagsarita kami, isuntot mang desisyon as our pastor, pero in the next 2 or 3 weeks before we fly to Hawaii, talagang nagpakita ak pa iti mission house dita, Bantay Ilocosuran. Kat through the approval of our pastor. Angam tundo Lunes, agpakagayang kami at dakasaran na. Kat ingkam kumadye Kalinga kasi ag mission trip kami, pero dapat ag sublit Miyerkules ada pamumpong ka. Diyan ka mo Miyerkules ta pamumpong tayo jay kabulalaan. Di kat ag sublinto man ng tip Friday, ay Huwebes, kasi adamang kasaran at Friday. So, depending on the schedule, kasi adada di kita sumalin but di jay tikwata itatagagabsat, we need to survey Kalinga Payaw, gaputamang rugita iti mission works, kan dita Ilocosur. So, depending on the schedule, anyway, hamot dagas ti agtagtagainap, di ba? Awumot bayad na. So, let's have a vision about mission works. Kakabsat. And we must be ready. Only those who sanctify, every day is an opportunity to serve, naalan tayo, only those who sanctify themselves are ready workers. Ti kayat ng asawan, nuhang ka na dalos, han nakamaaramat ti Apo. Isu nga, kailangan na dalos ti biyag tayo tapno maaramat na tayo ti Apo. 2 Timothy 21 in closing. Read all together. If any man therefore purge himself from this, anadijay, dagijay daga sa bambanag. Isuntukat na dalus nga sisidlan, vessel, sanctified and meet for the pastor's use, prepared unto every good work. Kastoy. Ti problema ka digiti balbalay tayo, nangruna dadak ka na balbalay, adut display, di ba? Hello? Dagijay display a pinggan kan baso. Alam nyo ba na bihirang nagagamit? Kasi, display lang eh. Sa loob ng church, hindi kailangan ang display. Amen? Kailangan kagamit-gamit ka. Pero dapat malinis ka. Dito ko natin nga rod nga, noong ka kumat sa bali abalay, idiun-una na, awan unay baso. Dito ko natayo kat buyuboy. Amuit buyuboy, dito kukulat shell, sabsabot. Nga idi, dito pelang karamba. Kat di jay itakom di jay, samu inuman. Ngam, dagitinanda ng taidi, dito ko natayo kat nakadaldalos ti balbalay, numampay hana dadakkel ti balbalay. Kadagito yun no dadakkel na balbalay, no at da bisita, irwarda dagitay display, right? Ipanday jay. Numaminsan hana na punasan. Isu nga no uminom ka, anat aramidam. Ikasti mo pelang ta imam. Baka tinapok. No saan ang utam. Baka nalangsi. Diba? Isu nga kadagito yan. Luing ka ti balbalay, awan ti agpainuman iti, glass, no dikat bottled water. Napintas pa iti bottled water, yan ta sigurado ka, nakasil ka. Di ba?
So kunam na dalos. Kasjay tayo kumakakabsat. Nulukatan tayo ti panagbiag tayo, preskong presko. Na dalos nga para iti Apo. Amen? So as a worker, ikwa tayo kakabsat, i-review tayo. So as a worker of God, what are our characteristic or qualification? W, O, R, K, E, and okay. Would you like to have that qualifications as a worker of God? No awan kada tayo dito kakabsat, haan nga awan, kinakailangan nga maadda kada tayo. Oh, I request, han pa nga request, requirement nga din ta Bible yung kumadeta. Isurat yun ta Bible yun. Yung talikod ta Bible yun. Oh. What kind of worker God requires? Si panyo dita, tapos si panyo detan. Numampay basit deta, ti kayat na kasawan, i-review you tunggal aldaw. Lord, I'm a worker, I'm a Christian, and these are the qualifications that I need to have. Kakabsat, throughout your life, you are a worker of God. Hamu dapat lipatan deta. Amen? Let's bow our heads and pray. Father God, thank you for this opportunity that I could be used of you to share the word of God. I know I'm not worthy at all, but thank you for this lesson that we have learned tonight, that every Christian is a worker for God. And Lord, with these qualifications that we have, that we need to be willing, we need to be obedient, we need to be rededicated, we need to be keen. Lord, dapat kumaapo kas may isang nga Kristiyano at kadakam dagiti nga characteristics. We need to be enduring and we need to be ready. Dawatek apo nga bendisyonam dagiti amin na nagdengeg, amin nakakabsat, agawid kam kuma, nga ti puso mi apo, numampay na numu kami, aramidin na kam kadi apo nga trabahador mo. Basit kendakkel di maramidan mi, kinakailangan nga dakadakam dagiti qualification. So, we pray for our senior pastor and BHYC delegates, nga sapay tatulungam idan ang runa ti pastor mi apo nga agpreach to no bigat iti challenge hour, aramatem kadi iso nga kalusugan ti bendisyon. Apo Diyos, amom dagiti kasapulan mi, kirid kan salunat, pamendisyon kan salaknib nga nainlangitan. Agawid kam kumay tayo ti arabi, balunin mi ti pamendisyon mo, dagiti miyembro ti pamilya mi, asawa, anak, dagiti ayaten ti biag, dawaten mi apo nga salakniban na kami. Dagiti kakabsat nga agtitrabaho, ikam kadit kirid kan pigsada apo. Handalipatan apo nga anyaman nga dakadakwada nagapo amin kang kaabendisyon. So we are giving you all the honor and the glory. Dismiss us with your blessing tonight. Thank you for the opportunity, Lord, that we have this prayer meeting and this lesson that we have learned tonight. We are giving you all the honor and the glory. All these things we ask in Jesus' name. Amen. God bless everyone. Thank you. Amen. Thank you po, Pastor John. Praise God. Sa paminsan tayo lamang igti patrak tayo kakabsat, ket sana sim mag-ipsep kanya tayo, dito yung lesson. Every work requires worker. Every harvest requires laborers. Every ministry requires ministers. Every service requires servants. Let's all be God's worker today. Amen? Amen. Tatangad kakabsat. Kahit ko lang i-acknowledge, bisita tayo ni Ma'am Carolina Marquez. Thank you, Ma'am, for coming. Welcome to HBBC ko. From Barangay Nalbo, Lawag City. Tatawag kakabsat, let's all stand and let's pray for our offering and closing prayer. Engineer Dino.
Ninong. Amen. As the others prepare themselves at the back of Sat, ang tatay ni Mesa, I have been blessed. When He moves among us, all that He does, all of His mercy and all of His love, give the pen of our writer, right every day. Even His words never one day I have been blessed. Warm in the winter, flowers that spring, laughter of summer, the changing of things. Books on my table, and a good place to sleep. Clothes on my back, and shoes on my feet. I have been blessed. God so good to me. Precious are His thoughts of you and no way I could count them. There's not enough time, so I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Hearts that can praise, a voice that can talk, hands that can touch, legs that can walk, ears that can listen, eyes that can see. Oh, I've got to praise Him as long as I'm free. I have been blessed. Father and mother, nurtured and praised, sisters and brothers, memories made. Pastor to lead us, the elder to pray, stripes that can heal, the blood that still saves. I have been blessed. God so good to me, amen. Forgive and me, the way I could count them. There's not enough time, so I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. His shoulder to lean on when I am down, the rock where He leads me when I'm overwhelmed. It's the place where He hides me under His wings. It's not just a song, it's the reason I sing. I have been blessed. I have been blessed. God so good to me. Precious are His thoughts for you and me. No way I could count them. There's not enough time, so I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. God has been good, so good. I have been blessed. Amen. Ebang man ni Engineer Snera, lead us for the appointed prayer. Kasama din iti closing prayer. Amen. Agkararak ti Kapsat, we thank you so much, Apo, diti nendaklan nga
mensahe, ngintid mo wanan kada kami, Apo. Agyaman kami unay, iti panangaramat mo, ti adipen mo. Kit, Apo, digito yung nga mensahe kada kami, Apo. Imulam nga naunag iti puso mi. Tapno pagbiyagan mi, di kita tinalaw-alaw, Apo. Ingya na nga di na kami alaan. Di iti biyag mi para ken ka. Kit ita nga kundaway, Apo, bendisyonam ka dito. Itin mi nga pagyaman ken ka. Kit sabi ta bendisyonam mat, Apo. Amin ya mangtid. Thank you, Apo, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Dawatek na tumagdarte pa maminsang kapsat. Let's close in prayer. Our Father in heaven, Apo nang nakalitan man nakabali namin. Thank you for this night, Apo dear Lord God. Thank you for using our part track, Apo. Nga nangiburay man inti sasawam, Apo dear Lord God. Ket dito yung lesson, ket sumagasip kumakanamin kanyami, Apo, tinel daw nga binagbiag mi, Apo. Bendisyon namin ti Senior Pastor mi, ken digiti young people, Apo nga, that BHYC tata, Apo dear Lord God. Ket si kamet nga rin ti mang TED, ti traveling mercies kanyami as we go home, Apo dear Lord God. Ket si kakaditi, tuloy-tuloy nga mang guide kanyami, mangtulong kanyami, Apo, tinal daw nga pinagbiag mi. Thank you for everything nga intend mo, Apo dear Lord God. At dismiss us with your blessing. All this we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Kapsat. Dito nagpatinggalan ti servisyo tayo tatarabi. Good night and God bless.